Kogrimani kok naraglia TTADC hapang jongman ni sekar thajangmani kogrimani kesa kireng kri hapang hayake sebok langma rangjoto phaima srai sarake phunungjanai hinai phiaba mangpli judake nukjakha tabo thalai salkisa sekar TTADC hapani bisingtui khoroknoi sebokni azukthai raida se tike tlangjago hinai kok kasamani paithago kok kasamani rutumung khailai patimong kobui no srai engkha Kebangma engineer pajak BTech MTech pajak tiplasa sikla sikli rok khorang tisalaika omo haike rada setu sebok langmani belai chaya de asuk bot rioi keplai khlaimani hapango tubumani phiaba tabuk omo haike jungjano klaina nangka hinai koksaka khalainai di rungsungmai rok tam koksaka chini koktuma thumer buskango Dokumen tahu zaman ni, aku tu pun advertisement mangkai ya, notification mangkai. So pakai kita tahu tak kasang. Aku tu siapa nama sih? Advertise tu पत्रिका तो रोजा भी है किंतु ऑफिस पर एडवर्टाइज रोजा कमर Besar borong no. ओके मीडिया उसाना Macam sama aku ni. Sekarang sudah pakai tu requirement dah without advertisement notification sana. Ini apa coba? Jengka student no. Jengbo tu nak BTech MTech pass no. Borok tamu. Nah, student main ni already passed out. Pass out. Kita ke student kalau. Unemployed engineer staff. Hey dah. Yes, sir. You are no longer student. You are no longer student. Parsing. अच्छा Vision to you remain kok tamu. So today, main kong kaje duita post means recruitment ka recently. Kaya abon ni against to mane kono bor notification boriya, kono bor advertisement boriya. Abo diye no bor mane recruit khetlang thaga. Kaya pasar chen kebse semia, maite recruitment khetlang thaga. Kaya abon against to sir, kita copy sa kata sir. Jika sang naik namun detail. Ini nama representation maka naik nama pakai recruitment ka. Kemudian perang, naik perang saya. Jadi nara WhatsApp number ini di, bapak contact number ini. Banyak detail yang sana. Sir, borok kano ini thana information ro ba kono si mana janu ke de bro kono saya ya abo ni bepari ro Apa appointment to with the approval of the competent authority looks like a car. Kita detail naik mas naik bahagia awal. Hey deh. Procedure sir, procedure ni proses hak against advertisement of finance. Apa to Advertisement of finance illegal segala apa hal. na apa to ini recruitment itu saya 3-4 mas kan tangan. Hey deh. Sir, abo newspaper abo recently rumors spreading ka sir. Rumors spread. Jengban nika it's just a rumors. It's just rumors ini babi kata. Agar bat sir jengbong ni bung ni cabin abo bung name plate thapa bung ba sir. Name plate already thapa sir. Agar abo mata. Tiga sang naik tu. Sir. Okay. Okay sir, busuk dah tu dah. After 3-4 days you can come and contact me. Thank you sir. Thank you. By 20 borok saka borok unemployed engineers borok ani thanyo kaisa representation dikha sinani hinoi je দুইজনা recently JE junior engineer post je recruitment kha abo bahakien kha without borok samne to without say proper advertisement khai sago je ang join claimant porai to omong ya ko but before my joining it was done engka tabo muna detail nai ang borno sanai ta om bahake engka hoito advertisement engka de nya de how they were appointed omna detail nai ang sa no
Okay, thank you. And जों दिनै आरो CM प्लस CO by मालाय family main reason का recently 2 people no illegally without advertisement notice खाया रो वही कोनो notification दिया करे job tang thang jaga JE post अब कहीं मुंग का मासन मुंग का routine दे बरमा ते मासा के खाक्संग दे बरमा bon posting ka executive engineer ro agree wing go so recently je newspaper kamani agree wing go duijona borong na daw hnai je controversy mani obo proof thanga je borok kninyo tongo ro masa ro tin tai masa khaksang ingka sing tini bin bagai action ana bagai borok kninyo bagai halemen oro plus je executive member je bong na nanai je executive engineer bong tipo x nana hemani but जोंनो तिनी फुनुक जाखा जोंनो ऑफिस ऑर्डर से याफारो एडवर्टाइजमेंट बरक खाइमानि आबो कुनु गरै एंड बुबागरा जोंनो कायसा बिफोर इलेक्शन जोंनो काया कग्रमा दं टीटीआईडीसीओ बिनि अंडर नि गवर्नमेन्टनो जेसुपनो कामथुं गुंथुं बनि सरकारो तांनाय ट्रांसपेरेंट दंनाय सो अबो हाइ ट्रांसपेरेंट जों नाया जेदा एडवर्टाइजमेंट सारा बंनो डायरेक्ट बंनि रिलेटिव दं बं रिलेटिव हायर पोस्ट दं हनि बं जॉब ना जाखा आमते हाइके हंका तो चिनि जों दाबो 200 to 300 चिनि बीटेक पास आउट दंगो बंग लगे मार्कन अनफेयर कलाय थांगो एंड 2 people नो सैटिस्फाई खनिया बगै बरक 200 to 300 नि बन लगे अनजस्टिफाई खैजा बरक जोंनो जस्टिफिकेशन मोरलिया प्लस तांगै ना जाखा बरक टार्म से जोंनो शॉर्ट टार्म नि बगै ना जाखा शॉर्ट टार्म 6 month नि बगै ना जाखा बंगनो बरक कनिनो टेम्पररी पोस्ट बट ऑफ 6 month एक्सटेंशन दंना हिनि सुं जाखा अंके बरक कुन आंसर रिमिया निने CM बरिमिया जों CO नि और थांमानि बतकुन साया ऑफिस नारखा बरक जों 3 or 4 days नि परे जों माइ कांटेक्ट खानि साव फोन नंबर नारगा को इटा नकाबनो सानामुसुं आंटी हाइ जरि आंटी हाइ कसोल दं खांके जों जे गवर्नमेन्ट नायमानि जों जे गवर्नमेन्ट नायै जों टीटीआर शो जों रमानि अब हाइ जों ताइ फ्यूचर नायगला अन अबनति एक्शन आ जाय आंके जों फ्यूचर जों नायलायनि चिन जों दाम खायमान जाक जों खायमानाय जों voice raise खायता जों voice raise खानि बंनि तै सर्टिफिकेट बुक करै गे बंनो बो स्पेशल ना जाखा 6 month नि बागै फन 1 year नि बागै गतो कासे एक्सपीरियंस बरं नांगौ बो टेम्पररी पोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्चुअल के लग लग थांगार काम मा खायो आरो नै फोरोंजांनाय जिनिस आरो 6 month फोरोंगै दापर बनो काम खाना टिकिं माया नके एक्सपीरियंस बर गोबां एक्सपीरियंस होल्डर दङ एमटेक खाजक दङ आगजक दङ जतन अरो बंनो नाया करि बर करि बाहाय ना जाखा एन अबन बागै सिंता लीगल एक्शन नांगो बंनि जेसकन बंग टर्मिनेट खाजों नंथुं एंड 6 month बिसिं बंनो जरि एक्शन खायया इन फ्यूचर जों अबन टिच लीगल एक्शन ना जों आफुर जों प्रोटेक्शन खनाय एन बाय मालाय माने यागल काम फेरा CM बाय यागल दिनै गुमान दिनो जों अबन सावबरक बंनो जों बंति एक्शन नाय आको नाय नाय बट बर बर तंगो बरंनो बंनि साइन बाय नबो जबानो बरनि जिबो गसिका बरक नि माने एग्जीक्यूटिव ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर नि दागी मु प्लस बंनि 4DC meeting go 4DC meeting go बंनि अब एप्रूव मु नै आदि खिनि साव बरक बट अब तो बेलेखिना अनफेयर कलाय छिन लगे ए